Ini sangat gila guys. Pak Prabowo bikin negara-negara Arab menggila, sampai negara haram Yahudi pun gemetar lihat kinerja Indonesia. Saya terus ingin kerjasama dan konsultasi dengan Yang Mulia. Apa ni? Para petinggi Arab melongo melihat kerusi Prabowo diseret oleh sang raja. Apa tu? Sekejap ya, kita lihat guys ya. Terima kasih. Kama awadtu an u'abbira mujaddadan an syukri al-jazil wa imtinani al-kabir ala husni al-istiqbal wal hafawa fa in dalla dhalika ala syai'in fa innama yadullu ala husni al-ilaqah athnaiyah bainal baladain. Dia menghormati Pak Prabowo Apa ini guys? Nanti guys ya, aku baca balik ya. Hadiah dari Prabowo, Komandan Saudi kaget. Oh, okey. Bapak Prabowo dengan dihormati oleh dunia Arab ya. Alhamdulillah, bagus kalau macam. Apa yang diberikan tu? Tapi tak nampak guys ya apa yang diberikan ya. Nanti ya. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dunia setelah dalam forum KTT D8 di Kairo, Mesir, mengingatkan negara-negara Muslim untuk bersatu mengatasi perbedaan agar menjadi kuat dan dapat memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Negara Muslim memang harus bersatu untuk lawan Barat. Itu dia cara dia. Rakyat Indonesia kembali menunjukkan pada dunia komitmennya dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dalam konferensi tingkat tinggi ke-11 Developing Aid atau KTT D8 di Kairo, Mesir pada Kamis waktu setempat, secara langsung Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota D8 untuk bersatu mengatasi perbedaan. Prabowo menyerukan kesadaran negara-negara Muslim atas apa yang sedang terjadi dalam situasi global saat ini. Menurut Presiden Indonesia ke-8 tersebut, suara negara-negara Muslim saat ini tidak dipedulikan. Betul. Begitupun hak asasi manusia yang tidak berpihak untuk warga Muslim. I call for unity. I call for cooperation. I call for let us, the Muslim countries, realize what is happening. We are not being respected. They do not care about our voice. Once again, I say they do not care about our voice. Human rights is not for Muslim people. This is the reality. This is very sad. Let us do what we can, but let us face reality. Karena itulah Prabowo mengingatkan negara-negara anggota D8, yakni Mesir, Bangladesh, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki untuk bersatu mengatasi perbedaan. Betul. Agar menjadi kuat dan bisa membantu Palestina. Once again, we must learn from the geopolitical situation that's happening around us now. Without unity, without overcoming our differences, we cannot be strong. We say that we support Palestine, but if we are weak, how can we support Palestine? For that, D8 must be united.
We must work together to be united. We must leave behind our differences. We must look for the greater good of our peoples. Without unity, without integration, we will be weak. And if we are weak, we will be exploited. That is the law of history. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah el-Sisi kompak menyuarakan gencatan senjata di Palestina. Kami sepakat untuk terus berjuang meningkatkan upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Kami menganjurkan segera gencatan senjata di kawasan demi kemanusiaan. Ketegasan Prabowo di forum KTT D8 tersebut mendapat sambutan positif masyarakat luas. Semua pun menanti, akankah seruan tegas Prabowo di forum KTT D8 ini menjadi pintu mempercepat terjadinya kemerdekaan di Palestina? I would like to ask you, Minister, why didn't you... Dunia tercengang dengan nyali pria ini, Macan Asia. Dengan tegas dan lantang, Prabowo mengatakan, untuk apa sih itu PBB? Apa fungsi PBB? Wah, kita dengar guys to address the Russian aggression, that this was the only reason for this conflict, and that if... How many times they've been invaded? Ask our Vietnamese friends how many times we have been invaded. Wish, Bapak Prabowo marah ke? Ask Indonesians how many times we have been invaded. Jangan bikin Prabowo marah, jangan. Ini bekas tentera elit ni. We know war. Betul? We want to resolve. We want to help. Betul. But again, it's up to the two parties. What is the United Nations for? Untuk apa PBB tu? Apa fungsi dia? Betul lah. If not for conflict resolution. Why is a proposal for a demilitarized zone so taken as if it's not rational? We have a demilitarized zone in Korea. We had a demilitarized zone between North and South Vietnam. We had a demilitarized zone in the Sinai. We have now United States monitoring force in many countries. There are conflicts not only in Europe. There are violations of sovereignty not only in Europe. Ask our brothers in the Middle East. Ask the Africans. Ask the people of the Democratic Republic of Congo. Untuk Palestina. I've just seen the most powerful speech by an Indonesian president at the UN summit where orang luar pun bilang Bapak Prabowo ni memang terbaik, dikagumi. Warga dunia mula kagumi Bapak Prabowo, tahu tak? Ni orang luar ni, bukan orang Indonesia. he says that whenever the UN is ready, he will send 20,000 troops to Gaza to ensure peace at the minimum. And he also said some of the most powerful words that I think should go down or will go down in history. He said, "I cannot be right. The right is right." So this guy has more courage than all our European leaders combined, who are just spineless cowards. Dia kata Bapak Prabowo ni adalah orang yang paling berani kalau nak digabungkan dengan semua pemimpin Eropah. Bilangnya begitu, guys. Wih, gila. Dia kata kebanyakan pemimpin-pemimpin yang lain tu macam pengecut lah, hanya bercakap tapi tak ada action. Bapak Prabowo seorang yang berani. Itu katanya, guys. And this is the right thing to do. Imagine the United Nations were created in order to ensure peace, but also ensure that the genocide, to prevent genocide from happening anywhere in the world. And they not only failed in preventing the genocide from happening, but
now, even though they recently themselves made an official statement that there is a genocide going on, they are still doing nothing to end this. So the United Nations at that very point are just this is a pointless and corrupt entity, obviously. Itu adalah antara beberapa video berkenaan dengan bukti bahawa Bapak Prabowo itu adalah seorang pemimpin yang sangat berani. Orang Indonesia ni harus berbanggalah mempunyai presiden yang sangat berani. Okey, sebab apa? Sebab kita dapat lihat apabila Bapak Prabowo berucap di mana-mana lah, di PBB ke, apabila menjadi jemputan di negara Arab, okey, di hadapan pemimpin yang hebat, beliau berani, guys. Okey, beliau berani berucap, mengatakan bahawa apakah fungsi PBB? PBB ni untuk menjaga keamanan dunia, untuk menghalang daripada berlakunya genocide, pembunuhan besar-besaran. Tapi apa yang berlaku? Tak ada fungsi. Itulah yang dikatakan oleh Bapak Prabowo. Dan Bapak Prabowo bilang di hadapan semua pemimpin negara Islam, kita harus bersatu, harus kuat. Kata nak bantu Palestina. Macam mana nak bantu Palestina kalau kita negara yang lemah? Betul, guys. Apa yang Bapak Prabowo tu bilang semuanya betul, semuanya benar. Negara-negara Islam dalam dunia ni harus kuat. Dan Bapak Prabowo juga bilang, orang lain, aku faham maksud dia itu siapa. Okey, itu mungkin Eropah lah, tidak mempedulikan suara negara-negara Islam. Betul. Mereka tak pedulikan negara-negara Islam, guys. Itu sebenarnya. Okey. Apa yang Bapak Prabowo bilang itu sangat benar, fakta dan sangat berani. Okey, sangat-sangat berani ya. Dan sebab itulah aku respect dengan Pak Prabowo lah. Okey, beliau berani berkata demikian di hadapan ramai pemimpin-pemimpin dunia yang lain, guys. Okey, dan okeylah kepada yang tak tahu mungkin orang luar daripada Indonesia yang lihat video ini, Pak Prabowo ni adalah seorang bekas askar elit, bukan biasa-biasa. Sebab itulah beliau ni seorang yang berani, pemimpin yang sangat berani, dan beliau akan berkata jujur. Tak kisahlah apa pun, apa yang keluar daripada mulut beliau tu semuanya jujur, semuanya betul, berkenaan dengan dunia, apa yang berlaku berkenaan dengan PBB, Palestina dan macam-macam lagi, guys ya. Alright, aku nak sentuh sedikit berkenaan dengan perjanjian damai yang telah ditandatangani oleh Trump dan dihadiri oleh Bapak Prabowo dan ramai lagi pemimpin Islam dunia. Tapi Malaysia tak hadir. Kenapa? Sebab Malaysia tak setuju, dan apa yang Malaysia nak tak ada dalam perjanjian itu. Dan apabila aku bilang begini, ramai yang mentertawakan dan bilang abang ini hanya mencari alasan. Terima ajalah Malaysia tidak diundang, Malaysia negara kecil. Lihat sekarang apa yang jadi. Walaupun tanda tangan telah dimeterai, telah dipersetujui, tamat peperangan, apa yang terjadi? Sekarang negara Arab Yahudi tetap menyerang Palestina. Tak pastilah jika anda tahu ataupun tidak, tapi berita di Malaysia sudah pun tersebar, video-video sudah tersebar. Negara Arab Yahudi tetap melanggar gencatan senjata, tetap menyerang dan membunuh rakyat Palestina. Boleh tengok di berita, di Facebook, di TikTok, anda boleh tahu. Disebabkan itulah Malaysia tak setuju, sebab Malaysia tahu apa yang bakal berlaku. Sebab katanya perjanjian damai, okey, katanya akan menghentikan peperangan. Adakah ini menghentikan peperangan? Okey, sekarang dah faham kenapa Malaysia tak setuju. Terpulang pada anda semua ingin bilang Malaysia mencari alasan lah, abang ini ataupun saya mencari alasan lah, sebenarnya Malaysia tidak dijemput, tidak penting. Terpulang pada anda, bukti sudah ada. Walaupun perjanjian sudah disign, negara Arab Yahudi tetap menyerang Palestina. Betul. Disebabkan itulah Malaysia sudah tahu daripada awal, tak guna pun, tak guna, tak ada gunanya perjanjian itu, tak ada guna selagi tentera negara haram tu benar-benar keluar daripada tanah Palestina, insya-Allah. Kata dipersetujui oleh negara-negara Arab dan dilihat sendiri oleh semua. Tapi kenapa negara haram Yahudi masih menyerang Palestina? Hari ini, semalam,
hampir 100 kematian warga Palestin yang tak bersalah dibom oleh pesawat-pesawat negara Arab Yahudi ya. Jadi anda ingatlah guys, ingat, tak ada apa yang akan berhasil daripada perjanjian damai yang diketuai oleh Amerika Syarikat. Percayalah cakap aku guys. Okey. Minta maaf kalau ada yang terasa aku terpaksa jujur dalam hal ini ya. Tapi apa-apa pun aku respect dengan Bapak Prabowo kerana berani mengecam pemimpin-pemimpin negara Arab ni yang pengecut. Pak Prabowo berani mengecam PBB dan itu aku respect dengan Bapak Prabowo. Okey, terbaik. Memang seorang pemimpin yang sangat-sangat berani.